Head coach Darije, Kalezic, dan pemain yang terpilih sebagai man of the match William Bloy. Untuk pertama-tama, head coach akan same like in first game in Singapore. And after 15-20 minutes, we start to play like how I want to see my team playing. Question mark why we are nervous in the beginning of the game, but actually I think because it's the first time that we play this competition, but we have to work on this to start the game how we want to start and not to be nervous. After that, we create a lot of chances. We are the better team on the field. We scored many goals, but we also didn't score many goals. I think result has to be much bigger in our advantage. But we prepared the team for this game. Majority of the players we didn't play in last President Cup match. So they was fit for this game, and they show also that they are fit. They play till the 90-minute good level of football. Only what I say, we have to be more efficient at the front of the goal. Banyak gol, dan saya kira gol harusnya bisa lebih banyak, dan kita kebobolan lebih sedikit. Dan saya kira kita layak mendapatkan kemenangan itu, dan mayoritas daripada pemain yang bermain hari ini tidak bermain di President Cup, dan itulah salah satu persiapannya kita ke pertandingan ini. Dan pemain-pemain yang tadi masuk fit untuk 90 menit. Dan kedepannya saya cuma bisa berharap bahwa kita lebih efisien. Nervous sama seperti yang di Singapura, dan setelah 15 menit saya bisa melihat timnya saya bermain seperti apa yang saya inginkan. Masih tanda tanya sih buat saya, kenapa kita nervous memulai pertandingan. Dan mungkin saja ini gara-gara ini pertama kalinya kita terlibat atau bermain di kompetisi ini. Dan kalau kita lihat pertandingan tadi, kita adalah tim yang much more goals like this. And also we give like 2 goals away in second half. But I think the way we play this game, it's a pity we get 2 of these goals against us, and I think that's a good thing to work on for the team, to get the concentration and on a good level, the 90 minutes long. That's it. Kita memang membukukan lebih banyak gol babak kedua, dan 2 di antara 3 gol yang mereka itu saya agak sedih memasukkan 2 bola tersebut. Dan saya kira ini sesuatu yang kita harus kerja keras lagi untuk meningkatkan diri agar tidak memasukkan 2 gol seperti itu. Oke, teman-teman, sudah.